Lakot ya baro asya kasya lingdo right kasnong maulam naduk kapor kan arbaji shiteng sngi jong kasantrik uyayong arajar arbusan. Ha kapor nyo baji janmit pat kan sedang ka hausi bumper ha ka baka price kalong sanlak tingka. Kador jong tiket kalong lai spa shi tiket bat kat san spa shi. Nakajing do boarding electric in nong shong snong ka Maumi East ka Sales District. Kabalan ne la shita yaw menta ha ka shitrik uyayong arajar arbusan. Ka henyo trap integrated territorial organization hito Shillong City bat ding yay circle. Kila lej banya kendu yaw executive engineer ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL Lumjing Shai Shillong ban pan sngaw ye katay ka jing e kinong shong snong. Kaseng ha ka jing alam usamla Balajit Jerwa General Secretary ka hito Shillong City por usamla Sambor lang Thangkiu General Secretary ka ding yay circle ubaday ru unong shong snong ka Maumi kila penpaw baka bor snong hadian ka jing do boarding electric kaladap pentip show SDO ka MEECL Soyong Henry na ka jing bam isay so kala panlong ye ki bakin let ye kendo no yo executive engineer ka MEECL Lumjing Shai Knang buon sim kiano kam kloy ya ketika kam. Usamla Sambor lang uloong. Bahagi por pemensuala da don kejing do boarding electric katenat tray kam ka MEECL na damsat. Kam jupan selamban penbha ka baka subdivision na soyong pat ka simpor bah benlet pensna wat laki bor snong kila dap pentip ru. Ka cuman jungi menta kalau sesok pat isi up tengah apa pa dai kejing keren kejing snow na pa pada cari ka kami siang subdivision eksklusif teh yang baik baka kalau successful yang penting di abi kata kapor kan kumpagi labatai kajungan kedua kajungi ya ini trong MEECL ban kedua halon kajing don jing thut transformer tengah ta hey neuron ka hapok sinomomi dingyi eksklusif nadu mana kena ke jinjia ko karena ke jinjia terlajar nadu ka art flight track penegalai ta arca pesan kata nadu kan mata ngimpat yok nya ta laj ke jinjia la long ngai syong ke jingdom kalau don ci bos nem chua mo ta sis nem chua ta adon dai ni aba menchua ko inong dai la po gam sai ka kloi kar dai mentau on la yo la sayong han rai ka bangpor kaslan ada kat ni tentang la dalam sat sen bagi yang nilai baik nilai kat pa la kasnong la kaleng irang pa snong rai la pun ni bat pilih ni na ka lang snong henry kelam wan ni na wan pek wan per mai ta o sama ta kada da long na ka duro ila bawan ni spesial di sat nang minyo di sat kan ana ka kom pa la tentang ila yo yang up la sai la sai kesini Hababen rap ya kene ubak Balajit uloong baka jing ya kendo yo executive engineer kala long ka basaiso nomor laku borban sim khia halor kene bat mentahi ka janmit nila shai ka sngi un pha e kinong tray bat lek pet chekate ka jaka nakaliang jong asnong nakaliang jong paiba mata ni po Maumi mata adap din sitiyaw tam sitiyaw asngi mata ba kala don ka jing thut akala nak penta ka jing thut jong transformer let's say kala bende la kadai let's say la kala bende nak jing thut jong kamariang na ka andre nakaliang jong asnong e ru kilawan ban kilalej hapo SDO hau video e ru ban pensyai mo ya kata ka jing e jong ki andre pat kalong no khamsai so e ka jing keren jong ki tagi badai na po block e te kum tahi ngi kum kaseng na po Shillong City nang tapat na po Maumi e ni wan hang nem ta sing po MEECL ban pensyai ban pensngaw ka jing e jong ki nong song snong jong ka Maumi hau executive engineer jong ka in charge jong ka East Coast Hills District iba walang mo te hang tahi te mentar si mas ndap yong bat iru adin tak ni steng ta ing yong yo ikran bat e te nakaliang jing iru ila ay assurance ba kani ka shibit janmit na la sha step kala dan ni ka result pa nakaliang jong iru ila de pong ba mentar si na la sha kandon ka kisal kilas dang menteri kami te kadai tang baka material kampat poi bandai ban poi sport snong maybe it's on the way ila ay lahi ka assurance nakaliang jong iba walang ba pendap nak mentar sina la sha ka electricity ro kitsa restore na singin ang siya nakalian jungi tingi layahon hil tang ba kalong bangir nakalian jungi la ahi ta ipor lamar ba ni sotu hi ka sinong ro ka de bakam jingai ka material ban poi ro kam de ka basuk te kumta hi ngir ngi habhi ban sya khandiat mulum mala te nakalian jungi ngi sya hi ta sibit janmin na hadu la sya ngi sya be hi karang ba kan ya be ma amar kanu ko kamru teng ka bangpor hi kam lumjara hakdat Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F?
Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya